Садыр Жапаров başынан kıyınçılıklar ötközді, bарын gördü. El için iştep, özünün ақтап, атын çıkarıp tarihte kala durgan mümkünçülüğü var. Üç topalon riverdisi oldu. Her riverdisi olgan sayın artka 5-10 yıl artka ketip attık. Bundan çıkuu gerek. Çıkуға mümkün mü? Mümkün. Mana hazır prezidenti şaylayın деп атабыз. Konstitutsiyaga өзгөртүү киргизели деп атабыз. Референдум өткөрсөйлү деп атабыз. Кийинирээк парламентти шайлайлы деп атабыз. Элдин үмүтү ушул өзгөрүүлөр биздин турмушубузду, акыбалыбызды оңойткула.